Maja Berović, žena koja je dokazala da se uspeh ne meri talentom, nego kubicima silikona. Svaki put kad zine, autopilot aktiviran, silikon preuzima kontrolu. Njene usne imaju više senzora nego Tesla. Ako bi progovorile same od sebe, Siri bi se zbunila. Kažu da je prirodna. Pa jeste, prirodno je da sve to toliko košta. Njeno lice ima garanciju dužu od prosečnog braka na Balkanu. Kad krene novi trend, ona ne ide kod frizera, ide na update. Njena lepota je kao softver, svake godine nova verzija. Verzija 1.0 je pevala narodnjake, verzija 2.0 repuje, a verzija 3.0 verovatno će govoriti direktno kroz filter. I svaka ima više plastičnih dodataka nego Lego set. Instagram joj je hram. Filteri, ring light i poza kao slučajno, a svi znamo da iza svake slike stoji tim od 3 fotografa i 2 hirurga. Kažu da ne koristi filtere. Da, samo koristi kamere koje lažu bolje od političara. Svaka njena fotografija ima više slojeva od istorije Srbije. I svaki put kad objavi story, jedan telefon na Balkanu pregori od pokušaja da obradi tu količinu svetlosti. Ali iskreno, mora joj se priznati jedno. Ona zna kako da proda glamur. Na sceni izgleda kao 1.000.000 evra i verovatno toliko i košta da se održi u tom formatu. Ipak, bolje da ulaže u izgled nego u tekstove, jer iskreno, pesme joj služe samo da publika zna kad da aplaudira. Kažu da je perfekcionista. Naravno, svako jutro proverava da li joj je sve na mestu. Nos, usne, obrve i sponzor. Ako bi se lepota merila u megapikselima, Maja bi bila 8K Ultra HD verzija stvarnosti. Na kraju dana, Maja Berović je kao filter. Svi znaju da nije realna, ali niko ne može da prestane da gleda.